Poštovana visočanstva, dobro vam jutro i dobrodošli. Počelo je, institucije su napokon proradile i počele da rade svoj posao. Osim što je naš Dodika završio na optuženičkoj klupi, što mu se sudi za njegova zlodjela, Sipa je, dragi moji, u petak uletla u prostorije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u sklopu akcije Kodeks prema naredbi suda Bosne i Hercegovine. Ali, dragi moji, prije nego što nastavimo s videom, stisnite to pretplatite dugme, to vam je, dragi moji, potpuno besplatno. U okviru proširene istrage koju tužilaštvo BiH vodi protiv suspendiranog predsjednika suda Bosne i Hercegovine Ranka Debevca, pripadnici Sipe su uletli u prostorije Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i pretresli su server CMS-a suda, znači zbog postojanja osnovne sumnje u zloupotrebe prilikom dodjele predmeta u rad sudijama. Samim time ubrzo nakon ove akcije se oglasio, molim vas lijepo, i advokat gospodina Fadila Novalća, koji naravno ovo ne podržava, jer je lako moguće da su štimali ljudima, znači sudije. Ovakvi postupci, znači Debevca, posebno se odnosili na predmete koji su imali veze s njemu bliskim osobama, poput Osmana Mehmedakića Osmice, Fadila Novalća, Dragana Mektića i brojnih drugih. Znači vjeruje se da je Debevac, znači, takvim postupcima više nego direktno utjecao na predmete i postupke i pokušao, znači, ljudima da štima sudije kako bi ili bili oslobođeni ili dobili neku blažu zatvorsku kaznu. Znači, ovaj pretres također dolazi u vrijeme dok se očekuje podizanje optužnice protiv Ranka Debevca i Osmana Mehmedakića Osmice, bivšeg direktora OSE. Pod optužnicom bi se također mogao naći uposlenik suda Bosne i Hercegovine Mislav Pijuk, koji je hapšen već u ovom predmetu. I znači, jedna od opcija je da se predmet razdvoji ili da se ide na sporazum o priznanju krivice, što je vrlo izgledno, odnosno lako moguće. Svim ovim Indijancima se na teret stavlja zloupotreba položaja, uništavanje dokaza o nelegalnom prisluškivanju, lažno predstavljanje, primanje mita i tako dalje i tako dalje. Znači, tužilaštvo je tokom istrage saslušalo više od 50 svjedoka koji su povezani s Debevcom i Osmicom. Znači, radi se o uposlenicima suda i OSE koji su do detalja opisali što su i kako su radili, prije svega, znači, prema uputama Debevca, odnosno kako su uništavali dokaze o prisluškivanju sudija Bosne i Hercegovine, saradnika tužilaštva Bosne i Hercegovine, odnosno sve se to, dragi moji, radilo prema naredbi Osmice i Debevca. Samim time, institucije su bile, kao što ste mogli da zaključite, pošto ovi dolaze iz SDA, institucije, odnosno sudstvo BiH, sudstvo je bilo u raljama SDA i procesuirani su samo oni koji su oni željeli, naravno, da procesuiraju. A ovi, znači, ostale koji su pravili pravi kriminal, gospodarski kriminal, njihove optužnice leže negdje još i dan danas, dragi moji, u nekoj, šta ti ga ja znam, laci, čekaju da ugledaju svjetlo dana. Ali evo, kao što vidite, hvala dragom Bogu, institucije su krenule da rade posao od kako SDA izgubio vlast, izgubio, znači, kontrol nad sudstvom i kontrol nad tužilaštvom. Samim time počelo je, dragi moji, počelo je, skidaju i šalju i direktno tamo gdje pripadaju, u zatvor. Eto ga, dragi moji, što se mene tiče i što se tiče ovog videa, to bilo to. Naravno, koji svaki put ako vam se video svidio, lajkajte ga i podijelite da dođe do što više ljudi i do idućeg gledanja i vidim se.